Srbija danas nije srećna. Građani Srbije su na 3. mestu vodećih pesimista kada je reč o ekonomskim očekivanjima. Više od polovine građana nije srećno. Srbija je 7. na listi najbednijih ekonomija u 2016. 4. na listi najnesrećnijih zemalja. Neki govore da su najbolji dani iza nas. Ja ne mislim tako, jer verujem u nas. Zovem se Boško Obradović i rođen sam na leto 1976. godine u Čačku, gde sam imao bezbrižno detinjstvo zahvaljujući mojim roditeljima. Neki od najlepših trenutaka koje pamtim vezani su za igranje basketa na legendarnim košarkaškim terenima gde su ponikli jedan Radmilo Mišović, Dragan Kećanović ili Željko Obradović. Svi mi klinci maštali smo kako ćemo jednoga dana biti veliki igrači poput ovih velikana. Oduvek sam voleo da se udružujem. Zato sam sa drugim čačanskim gimnazijalcima početkom 90. godina osnovao OKO, omladinsku kulturnu organizaciju. Pravili smo izložbe, tribine, književne večeri, slušali rock'n'roll i bili mladi buntovni ljudi koji su pružali kulturni otpor turbo folku i drugom kiču toga vremena. 95. sam upisao srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu u Beogradu. Slede studentski protesti 1996. društveno-politička tumaranja. Zajedno sa kolegama sa studija 1999. godine osnivam časopis Dveri Srpske koji se bavi društvenim i kulturološkim pitanjima. Naša zemlja je išla jednim putem do 2000. godine koji je bio pogrešan, a u 2000. smo krenuli drugim putem, takođe pogrešan. Tražio se treći put. Organizovali smo na stotine tribina na Univerzitetu u Beogradu, posebno čuveni Mašinac. Dovodili najveće srpske intelektualce i duhovnike i tih godina smo manje mi govorili, a više slušali starije i mudrije i učili od njih. Ubrzo smo prerasli u socijalni i humanitarni pokret. Pomagali smo siromašne porodice sa više dece, posebno one bez krova nad glavom, postradale u elementarnim nepogodama uz ogromnu pomoć naših Srba iz čitavog sveta. Paralelno sam završio fakultet, oženio se, zaposlio, dobio prvo, drugo, pa treće dete. Život je krenuo u punom zamahu. Imao sam tu čast da intervjuišem patrijarha Pavla za prvu TV emisiju Dveri Srpske. Dobio sam nagradu Miloš Crnjanski za najbolju knjigu eseja napisanu na srpskom jeziku od 2003. do 2005. Obišao sam više od 60 srpskih zajednica u Evropi, Americi, Kanadi, Australiji i Južnoj Africi. Dveri su u odbranu porodičnih vrednosti na ulice Beograda izveli preko 20.000 ljudi na porodičnu šetnju. 2008. godine, posle proglašenja lažne nezavisnosti Kosova, Dveri su prve izašle na ulicu i pokazale svoju snagu. Tadašnja vlast je sprovodila pogubnu politiku, rasprodajući strancima u bescenje sve što vredi. I to nas je potaklo da se 2011. godine aktivno uključimo u politiku. Izlazimo u narod sa predlogom novog narodnog dogovora i gradimo jednu novu srpsku politiku i kandidujemo je na sledećim izborima. Na izborima 2012. godine Dveri prave malo čudo. Izlazimo na sve nivoje izbora i postajemo najveće političko iznenađenje. Uspeli smo da uz pomoć dobrih ljudi iz otadžbine i dijaspore preskočimo cenzus od 5% na prvim izborima. Ali je tada vladajući režim posegnuo za izbornom prevarom. Prvi sam otkrio izbornu krađu i pokrenuo proteste širom Srbije. Mi ne priznajemo izbornu krađu. Nažalost, dogovorom velikih stranaka i zapadnih sila, vlast u Srbiji se menja, ali samo prividno. Dobro je tada rekao jedan mudri srpski seljak: daj Bože da ovi odu, a da oni ne dođu. Došli su još gori. Izborna volja naroda nije mogla da se izrazi ni 2014. godine. Medijski mrak i tortura stranke na vlasti postali su ogromni. Ja vas molim da me ne prekidate, mi uzimate vreme koje mi sledeće. Dakle, Republička radiodifuzna agencija je saopštila da je pokret Dveri najmanje zastupljen na medijima od svih izbornih lista. To je učinjeno, poštovani građani, već 2 puta. Molim vas, ja vas molim da me više ne prekidate. Nemate pravo na to, ovo je predstavljanje pokreta Dveri koje traje pola sata. Vi nemate pravo da me prekidate. Cenzurišete nas već 2 godine. Ono što te ne slomi može samo da te ojača. Tako je bilo i sa Dverima. Iz dana u dan postajemo sve brojniji i podrška naroda je sve veća. 2015. godine izabran sam za predsjednika Srpskog pokreta Dveri sa jednim zadatkom: da narodu vratimo državu koja nam je oteta. Nema veće sreće nego kad roditelji dočekaju da njihova deca i unuci
bezbrižno igraju basket na istim onim terenima na kojima su i oni stasavali. Borba se nastavlja, nema predaje. Mi put svoj znamo i naš cilj je pred nama. Ovo je moment koji dugo čekam. Sada je trenutak da uzmemo život u svoje ruke, da narodu vratimo državu i donesemo sreću u Srbiju.